नमस्ते, त्यसैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी अरूले दान र दक्षिण दिइसकेपछि हामी उहाँ र सम्पूर्ण प्राणीको लागि गुवा र मलम कसरी गर्ने र त्यसको पाठ पढ्न गइरहेको छु। अब आजको पाठ सुरु गरौँ है त। काङ्गे दाला खासे चिम्बा तेदाक नेवर शिवे देवा थोबर gyurchik काङ्गे दाला कुमलुबा तेदाक ताङ काङ्गे दाला रिमड्रो चेबा ताङ कुर्ती चेबा ताङ तिदाङ चेबा ताङ छोबा चेबा तेदा थाम्चे क्याङ नेवर शिवे देवा थोबर gyurchi कांदा दाला शेवर चेबा ताङ मिदेवर चेबा ताङ देखबा ताङ संगी देखबा ताङ नाम्बा थाम्जेदु सोकचुबे बार्दु चेबा देदा थाम्चे क्याङ च्याङचुकी देवा थोपचिङ लाना मेबा याङदापर जोगबे च्याङचुक्दु ngombar zogbar changyawar gyurchik ranglu gyawe kilkhor du sawa phulwe sonam ki khadok tobdang tengyur de rogya tempe sene ne samten seki sowar shok tungwa phulwe sonam ki nyamong tekum shiwa tang jinsok yunten tempa yi komne member kewar shok kangi chimba kangla jin chimba chitar mimik pa chimba nyamba teni ki jinda dela yongzok sho gyalpo jintong nidang ni simjin memba shenda la sering neme punzum sok taudu dewa thobar shok jimba gyachin gyurba di thu towa namni rangjung sangi shok ngungi gyawa namgi mada we kewe songnam jimbe dolgyur jik sonam topchen di thu jindak khordang chenam la cedre sambe döndup jing parche shine tashi pa samba chöshin dubar sho kangi tenjin jalawar jung kakpa meba keme pa cheba meba takme pa wonwa meba drome pa thade dömi dönjik min dröba nershi shirden pa zogbe sangi manam ki tamba dela chasal lo gegrik tongtra geju shiwa tang mithi nöbe kendang trawa tang tumbar gyurjing punsum sogyur we tashi dekyang dendir delek sho sonam
디 탐제 세파 네 톱네 네베 टानम फमजे ने केगा नाची पालप ठुपा ई सेबे सोले टोवा टोवर शो। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।